chemical properties of carbon compound gi makha chatrakpa reaction oina addition reaction gi number 3 subada ko addition of HBr do yengasi ko HBr do addition of HBr ICL versu yai ko yengo sigi nangi like the p do CH2 double bond CH2 sida HBr add tawre ko equals kana form tawni sida CH3 CH2 Br si form tawneba ana si kanano si ethene natragana ethylene ko sina bromoethane naming di nang mamang video da tamgrami ko si kamaina form tawina du yengasi hauji sida hauji HBr haiba matamda ani ni ko hydrogen amaga bromine amaga aduna sai mamangda hydrogenation hairagana hydrogen add to bugumaina bromination asu bromine add to bugumaina sida hydrogen ga bromine ga chi double bond carbon sida amamam add to ro ko ai sida a first way da yengasi ko si first way sina first method hagira first way hagira yeng sida HBr si add to doini method animak iya nebuko ai first ki hydrogen che first method tana hydrogen che sigi hydrogen che sida add to holage yare ko aduga sigi bromine china sigi carbon do add to holage ode kana tani yeng sigi hydrogen sida add to singi bataragadi hana sida CH2 carbon amma hydrogen ani ni ko ode sigi hydrogen siga add to singi bataragadi carbon amma hydrogen ahum sida hana carbon amma hydrogen ani lebani ko ado bromine add to gi bataragadi sida Br then sigi double si sum leiba taragadi carbon gi bond manga sujingrani ko ona sigi double si amma ti ani ko aduga single lo olani ona sigi kawre si saigi bromo ethane done atopa second method ta mu yengasi ko second method na aisida CH2 leire HBr equals hanaki second method sidana sumai yengo ko sigi hydrogen sina sigi carbon sida win add tawrageba aduga sigi bromine sina sida win add tawsilage dikana fangani sida hana CH2 lebani ko ade sida bromine add tawsingiba taragadi Br CH2 sida hana CH2 lebani si hydrogen add tawsingiba taragadi CH3 sigi bond sitio ko on single sisu still kai kauni bromo ethane haina kauni on animak pa chap mane ko on either way nak toningba toningba nana khaningba ma khalo chumgane ko sigi ethene oiba taragadi nasi conversion da kari haina hangba yai convert ethene to bromoethane nang exam da nang class 10 gi metric exam hangaga su nang ethene khakta hangni ko sumaina HBr add to basi ethene khakta hangani haibagi maramdi kaigino nang atopa alkene lawseba ko carbon anidagi henba du oiba taragadi nang asa sida either way add to matan chummi se sumaina chumoiba ko maram kaigino haiba matan da si yenga suppose aisida CH3 CH double bond CH2 sida HBr add to doineba ko auna first way number 1 way da yengasi ko CH3 CH double bond CH2 HBr first way dana yung ko mana sigi hydrogen che sigi carbon che add tawsilage
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯤꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯟꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯅꯦꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ CH3 ꯂꯦꯡꯗꯦꯀꯣ CH3 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ CH ꯈꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯤꯟꯁꯤꯒ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Br ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯕꯜꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯦꯛꯈ꯭ꯔꯃꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯣꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ CH2 ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ CH3 ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥ ꯐꯪꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯤꯟ 2 ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯟ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯗꯅ CH3 CH ꯗꯕꯜ ꯕꯣꯟ CH2 ꯄ꯭ꯂꯁ Br ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯤꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯟꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ CH3 ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ CH ꯈꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ CH2 ꯗꯕꯜꯁꯤ ꯇꯤꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ CH2 Br ꯀꯅꯥ ꯀꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ 1 ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯟ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 1 ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯟ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯤꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ Br ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯅ 2 ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯅ 1 ꯕ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯗꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦꯕꯀꯣ 0% ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯗ ꯃꯥꯔꯀꯣꯅꯤꯀꯣꯐ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ Br ꯁꯤꯗ ꯑꯜꯀꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯪꯉꯛꯑꯣꯏꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ